Thia kurban kita kongkos anjir. Thia kurban menyuata kaoi si wajib bagi mandum. Menyuata sunat jit apa jo kudro bacu yang gat ati. Nasid pendapat rubah sepertiga na pendapat. Kurban sunat jit apa jo kudro. Na sabah tu belum pegahli lehat lo. Jit ai na pendapat lo. Kudro na lembagah. Galak na. Na pendapat 2/3 je baju. 1/3 mata sedekah. Tapi kurban kriatnya. Karena gak tulis lah kitab tak pegah. Tetapi untuk tak beramal baik. Yang gak tu pegah. Ingin tak paju kudro hati. Keengkos hanjir. Menyatajuk keengkos hanjir. Tak sedekah lah ke sirahun. Yang umum di kulit biasa. Kulit dijuk ke ongkos urung semestinya. Semestinya lah cang, tumpuk dan sebagainya. Gejuk kulit. Dan nak tumpuk juga yang tu tak boleh lebih kulit. Yang menyokong ongkos hanjir. Solusi ji tak sedekah kulit ke tidak urang. Le urangnya nanti ke pulau karena kamilik, tapi baik orang kaya hanjir pulau. Hebah je ke orang fakir miskin tak pemilik ke pulau pengen dibagi ke anggota kerja. Kele kulit ke ongkos peng you kulit yang kamilik orang yang terima bunuh. Yang solusi jid jo thia kulit ke ongkos kerja le disedekahkan atas nama korban untuk kali kurban kami le urun bunuh peng dibagi kepada orang kerja.